kile ninachomtendea. Vile vile hata kwenye maisha tu ya kawaida, hata vile ambavyo wewe unamtendea mtu fulani, unamfanyia jambo fulani zuri, akakwambia asante, utapata na moyo wa kumfanyia kitu kingine. Mimi nilikuwa najifunza huko nyuma, nilikuwa nikienda kati nauza mboga. Nilikuwa nikienda kununua mboga, nikirudi taangalia majirani, ile kitendo tu cha kusema asante najisikia amani moyoni. Hata nikienda kutafuta tena mboga kwa ajili ya kwenda kuzungusha, na chuma kwanza za majirani, afu pia nafanya nini na wao. Wakiniambia tena asante najisikia vizuri, inanipa nguvu hata siku nyingine nikienda kutafuta kitu niwaletee na wao. Hivyo hivyo ni kwa Mungu, ndivyo ilivyo. Unapomwambia Mungu asante kwa kile ambacho amekutendea, inaonyesha moyo wa kudhamini kile ambacho Mungu amekutendea. Na pia inampa nguvu kwa Mungu kwamba hata wakati mwingine utakapomuomba, Mungu anatambua kwamba huyu mtu ananitambua. Lakini pia anatambua kwamba ni mimi niliyefanya. Lakini pia anatambua kwamba yeye peke yake asingeweza. Anatambua kwamba uthamani wa mimi katikati ya maisha yake ni moyo wa shukrani, ni moyo wa kushukuru, ni moyo wa kusema asante. Unamdhihirishia Mungu kwamba wewe unampenda, unamdhihirishia Mungu kwamba wewe unamthamini, unamdhihirishia kwamba Mungu kwamba wewe unatambua kwamba peke yako wewe usingeweza. Na nadhani namshukuru Mungu, haijalishi ni namna gani namshukuru Mungu, lakini vile tu moyo wako wa shukrani kwa Mungu, Mungu anauhitaji.